Umay kuman ni sublitay binulod ko nga igadan, Marimileng. Agyaman nak Ay, apagisaw. Agarami dak itikan kanin ita. At tausarang ka. Pasensya ka, no medyo nabayagan ti panang isublek, Maray. Nay, asino daytan na pintas abalasang nga gisalsalapay dita? Ay, kaanakak, mare. Ni Carmey. Nagbakasyon man dito'y balay. Aya, kakit-kitak Ay nabayagan dito'y balay. Nasurukan na makabulan na dito'y mare. Ay, kasta aya. Ay na, manmanuak mo ngaminan arum mare jay balay. Tanudag duma sumro ti rayumak. Nagpintas mo day ta balasangan. Balasang pay. Naiuwan mare. Agsapsapol iti trabaho na. Ang nawampay mo na sa bulan na. Dito'y samat ti papapanandag itay babaro sa lumablabas si jay balay nukwa. Ay nawan. Nagado ti umay mga arimkin kwa na mare. Agsusublat dagiti babaraw sa magsarsarong karken ni Carmey. Ay, makapuyat pa'y kiidin do na duma. Makin anak ngay. Jay burida kakabsat ko. Jay gwapo akabsat mo. Ay, Isugayam ti malaan ta ka anak ka, Maray. Kahit kumusta ngay mo na jakab sa mo. ay saan pa'y laan nagbalbali mo Babaero lat tamaray. Ay, inlaklakay na nga rod at ikinachikboy na, Maray. Ay nawad maray. Umayak man na Mileng. Ay nay, si kamo gayam ruday. Sumrek ka Nagyaman na, nana. Hala, urayo mo ni Carmey aka anak ka. Tagdigdigos pa'y laeng. Wan na. Ayun. Agdaawit ko alamas nana. Kinamulak ija karayan. Nagpanitak namin ni Jaygan. Ay nagimasin ngay. Naimas nga alsumanda ita. Wan na nana. Pangaldawan tayo. Ta makipangana kon dito'y balayo. Ay, kawin abaraw. Mabalin lata. Kasano ngay. Agkasarta ka tin, Carmey. Siya kamat. Duwa nga Domingo tapay lang nga agon agkasartan. Haan pay, Di tanto lati turungan ta. Amo maya. Hanta nga maibaga tigasat nga kunada. Amo maya no sure nga data ti ag-asawa. No siya, sigurado ako. Apay, sika. Alanganan ka pa'y lahang aya. Jakman amo Rudy. Bastahan ko nga sure no data ti ag-kagasat iti udina. Ngam, ada ipakpakaasik kaniyam. Anya day ta, Carmey. Pangpangaasim niya. Han mo man nga ibagbaga ti about iti relasyon ta. Isikret tapay lang niya. Ha? Wala. No kastati ko nam, Carmey. Sika, ti masurot. Thank you, Rudy. Nakapalpatan. Ay, maturog tan Carmey. Kanakan tanay, rabiin. Ay, anak pa'y nga maturog, ante. Umuna kayon ta daw urayak nga umay. Sino? Tao po. Umayak man. Mileng, Carmey. May bagarabi iyo. Ay, isuday jayan daw urayak, ante. Naidong. Idong. Nobyom ka day. Kunak man nun ni Ruday tinobyo. Kayo kindi maturugan, ante. Tama pan bastra ka naidong. Kunak lakid din no nakaturog kan, Carmey. Haan, ata inururay ka nga, Rod. Ay, nagwapo ka nga talaga, idong. Nagngato data agong mo. Agyaman na, Carmey, ha? Uray ka. Nagpintas ka. Ayun, adawit ko a cake and chocolate. Di mo't paboritong dagito, eh. Wow! Thank you, Ay, wan uray nabnab sugak kat mga nakmanan basta favorite ko. Ala, mangan ka nga roden, honey. Uy, tangiwat mo. Han mo pig sa ante hani nga awag mo kanyak.
Mangag na ka ni antik. Kita niya ko ma. Awan mo dakas na. Agayan ayat tangarudan. Bastahan ko nga kayat nga may bulgar ti relasyon ta idong. Isikreta pa ilangan niya. Katuwa na. Sikati makaam mo. Karme. Nay, papa na manong ikain. Unay mo't day tabang bang lumon. Nagpigsa. Inlak man ikan iti pipino ni Miling. Maring ading ko. Apay, agayat kaayakan ni Mari Mileng. Si Kamat, sila'y bagbagam. Agayata, bakit pa ilaang mat? Kahit apay nga ron nga kami ti Pipino. Basta, sige, mapana ko. Kat sa nakasapatos ka. Kat saan ka mangagpailay. Apay, dakas ayaw ti agsapatos. Malaminti sa akak. Sige, mapana kon kabagis. Naimbaga oras mo, ading karme. Eh, da kayo matgayam, tata. Umunag kayo Anyat gagarayo. Umay ko itad kin ni Antim da ito pipino. Baro nga apit da ito, nasamait. Kastaya. Ayabak ka din ni antik? Ay, saanan? Oray taada ka mat. Ha? Ay, wan. Kaya't mo ti barbecue. Inta ag barbecue ije crossing. Ha? Katuan paborito pa matdata. Kan balot. Ala, mapantangarodan, karme. Mabit lang nga rutag sure panak. Ay, saanan? Aray bungbungan da ka manan dagijay lalaki ijay. Nagsurpan ka. Kastamon. Sanak nga ron nga komportable, tata. May mayat nag short panak. Tapno press ko ti legs ko. Uy, Auntie Maring. Anyat sirsiripon nyo dita. Nay. Si kamot gayam syunay. Ay, kunak nga sino itayan. Umayak ko madumawat iti kalamansi, ante. Angam, sino ay tikit kitaan nyo? Ay, kit-kita nga ro dagijay limabas itay. Jay kanakan mo ni Miling jay maysa. Nagkuyog dakan ni Rudy akalugaran tayaw. Mas daawak lang tay di namin sa nakalman. Ni idong ti kadwa na magmagna di ta kalsada. Ita, ni Rudy mag. Inton bigat. Sa bali manen ti kadwa na lalaki, ante. Ha? Ay sus! Narigat yag sasaaw. Angam adong ti mangmanggag ko at chismis. Maipapan iti dayta babae. Anya? Ala! Ay! Agmarmare testamutun, ante. Ibagamot kanya katap namukmut ti mapaspasamak syunay. Anya ti mo may papaniti ka anakan ni Mari Mileng. Diyak kaya ti agchismis. Ngam agsusukat ti boyfriend day ta akarme. Agrurutap sapay kidi. Anya? Ay sapay nagpintas. Nagsiksipay. Ha! An-anom ti kinaseksi kan kinapintas no playgirl mo't, anti. No kasta, nobyo na ni Idong, nobyo na pa ni Ruday. Ay, basta. Diyak kaya ti agsawaan ti tanarigat ti mapabasol. Basta no anya ti makita yo ay kukas jay latan anti. Nay, nakasukat ka manan, manong ikeng. Papanam ka malaman. Inakman ikanda miling itiripulyo. Anya, ginatang mo tiripulyaw, kalpasan na ipadawat mulaan. Talaga akas ta. Sukarong nga do ti ginatang ko. Ta agi parano dakmag. Kanayon mo arigalwan ni Mari Mileng. Ibagaman tagpay so kanyak manong. Agayat ka kang kwanan niya. Nita, agisam-isam kidin. Agayat ka ni Mari Mileng. Ay sa bagay awan makunak kang kwanan tan nasingpot kan nagagat. Mayat pa iti pakisama na kanya. Sige. Mapana kon. Mangan kanton. Tamarabya na nga agawid. Ayun. Umutang man pa iti sang ribom na da, kabagis. Pangusaram aya. Gumatang iti agas ko. Tay, pang maintenance ko. Malala. Bayadak to no mabayadan datin lakok apipino. Nay, anjat gagaram ikeng. Kwa.
Umay ka kumaitad to'y repulyaw. Apay, kasla na ulimak dito'y balayaw. Awan ka duwam? Awan kay kaanakam? Naday ti silid na. Agsel cellphone Ay, damagam man o kayat na ti agbarbecue miling. Tamapan kami iji cruising. Sige. Mabit laang ikay. Wanya, nabsog kami lang karme. Wan ngam kayat ko pati mangan iti balot, tata. Sige. Mangala ka lang tabayadak. Agpaisom Ay na, lumok magakno si katikadwak. Karme, agka kumaibagakin ka. Sabay ko matadinak guruguraan. Anya data? Mabalin ka diti agarem ken ka. Ay ayatan ka ngamin, karme. Kat mabalin ladta ngam ano sama ati ag-ar-aram lang niya. Han mo nga namnamaan nga aklonan ka nga dagos. Wen, kasta talaga ti agarem. Adda nagasat, addamat saan. Tinabatag, palubusan nak nga agarem ken ka. Nay, Carme, papanam, nakasukat ka manay. Dagasan nak ni Rudy tante. Agpasyar kami kano. Anya? Ay day, kita atan ay. Agsusukat mo't alalaki ti pakikuy-kuyugam, balasan ko. May sa kumalaeng ati pakirelasyonan. Di mo paggigidanin dagiti lalaki. Barkadak lang dagi jante. Njak patsenday ta. Kinaadaw ti mangmanggig ko. Makikita da kayo kanaw iti ruwar. Agsusukat alalaki ti kakuy-kuyug mo. Ay, sige ante, mapanakon. Pasensya kayon ngam. Kagurgurak ngamin ti masersermonan. Pumudot tila payag ko. Ay manong ikaing. Pudno ayang agar-aram kakanukan ni Karmay. Kunak man no ni Miling ti kursunadam. Miling ngay bagbagam mo, maring. Pagan anok mo dayjay ngay. No kasta, pudno ti damag. Ni Karmi ti arar mamanaw. No ibagak awen. Dakas aya, kabagis. Ay na, manong aya, di kan mainayon kadagiti babaros nga agar-aram kan kuana. Kana mga nusan lang nga agar-aram dagijay. Ang mga no inaklon na idami nun. Awan pa inaklon na kadakwada. Ay na, kanag dinamag a pinaggigidan na nga inaklon dagijay agar-aram kan kuana. Ado tinubyo na manong. Mabatak lang no nagkasardan. Ay so sulitak manong di ka mainay-nayon kadagijay lalakay. Baybayamida, tama nga no may pasubo ka dita. Basta'y ayatak ni Carme. Makayawan ako unay ti kinapintas na. Di nakapagan ano dayjay talakay kan. Para makita. Awan lin na kayan kinayat. No diskarte ti maywayat. Nagyaman na. Tapi na nagnagam ti panagayat mo kanya. Babayin ti panangirok mam iti bagim kanya, Carme. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko kanya, Rudy. Oh, agyaman nak. I love you, Carme. I love you too, Rudy. Tangay, adda na pasama kiti nagbagatan ta. At kasarta ko man. Wento, hanpay lang nga tanta. Aywan, ayan nga di utang kanyam. Patoy, 5,000 day ta, Carme. Pagluganan ta ka din agawid, Carme. Tricycle, wano jeep. Ay kwa, uray umunakan nga agawid ta adapay papanak niya. Inakpay nga minigatangan ni Antek iti agas na. Kuyugan ka na. Tapno, agkuyog tamat lang agawid. Ay uray haanan ta, inakto pa'y agpako ko. Ha? Sige nga ron. Baliwan tanto man ang tagdit, ha? Wan, Rudy. Pasensya ka, no medyo nabayagan na, Carmen. Traffic ka kami. Ayos lang, Edong. Awan problema. Guys, kasana? Patuloyin ta ka diti plano ta. Ti santa pa nagawid inton rabi. Katawan, maturog tan ito'y ili. Uy, ag-relax tamay, Carmen. Ay, uwan gayam. Ada jay bagbaga kanyam nga kwarta. Uy, di ka madalakan.
Madamdaman ton ayawat ka. Tagdata dito'y kaaduan ti tao. Jak pa'y makabayad ken kakabagis wine. Tanay, awan pa'y kwartak. Naalam samot tan tay bayad ti pipinaw. Di mo na pang ka nagsingiran. Uy, ngam adda pangusarak iti kwartak. Anya, ang apay akin grocery iti adda ti sirok ti lamisaan ni Jay kusina? Ha? Ay, di mo pakibiyangan na jay maring. Adda pang tidak iti dayjay. Anya, asinaw, ipadawa mo laan. Ay, kwa. Ila ako gayam. Sige, tanda pa'y pagpanak. Groceries para kada kayo kin ni Carme, Mileng. Ala, itid ka nga itid, iti kung kumpurme iking. Aggas-gastuskan para kada kami iti kaanakat. Ipagpagapok iti ka anak ka ni Carme, Mileng. Isu nga ayos lang. Nay, apay, di na kapay pinaay ni Carmi ay Saan pa'y mag? Isu nga induyik tagaram. Aging ka di nakpay lapaayon. Sige, idong, agnganga kata subuan ka niya. Sige, Carme. Nagdungo ka talaga. Tsak nagbidot ang nagayatin ka. Ay, mas nadungdungo ka ata amin nga kay dawak kat itid mo. I love you, idong. Mwah. Awanan kayo itibain. Carme, idong! Ah, ay, ni Rudy. Ay, tumaraytan, idong. Darasang, umayakan. Apelas ka na tumarita. Itanya ang gabo. Basta umayakan, darasang. Maturukan ito balay da antik niya, iking. Apa turugan nak dito'y Carme? Wan ata ni Rabiin. Ang mga numakasalaw ka iti managdakdakas nga tatao. Ay kuno na. Ngam, pagturo ka nga. Si kano kayat mo di maturog ija silid ko? Ha? Agpalso, Carme? O sige, kayat ko Ay na, amuyo ka day, Auntie Maring. Naglaban ka no darudi kan idong ija store iti kalman. Anya, apay kanungay syunay. Ay, naglaban da? Gapo iti may sa babae. Ni Carmi day ta. Anya, kat nagdin ng randa. Ikawin nagadaw ti kamuol da. Ay sauce. Masikugak, auntie. Adnya! Kahit masikog ka kahit. Ay, asinaw ti ama ti sikog mo. Ni Rudy, auntie. Ay, ayabam nga rod ni Rudy dito'y balay. Takayat ko ang makasarita. Yak mamati asyak ti amati sikog ni Carminana. Naimbag ko no siyak laang tinubyo na. Ngam adu kami maggayam. Kasano abigbigak nga anak ti sikog na. No kasta teramid na. Pinaggigiddan da kami anubyo na. Anya? Carme, pudno ka day ti ibagbaga ni Rudy. Auntie. Agsaw ka! Pudno ka day! Wan, auntie. Anya! Iso ala ting itak. Jak bigbiga na putot ko ti sikog mo. Carmi. Asino nga itipudno nga ama ta si Kugmo, Carmi? Saan mo't nga aklonan ni Rudy? Kuha, auntie. Nagkamali ak sa matgayam iti atap. Naidong sa gayam ta ama dato si Kugko. Anya! Ala, kasarita tangarod ni Idong. No siya kumalaang tinubyong, Carme. Mambali na bigbigak tayo taputot ko. Ngam, pinaggigiddan da kami, bay. San lagayam ada kami kini Rudy tinubyong. Nagadu kami. Si katama dato ininawak, Idong. Masiguradok dahi ta. Ladingidag. Ngam jak mamati, Carme. Di na lukoy. Pangasim. Damag kong adda ka relasyon mo at aga kabangiba nga barangay. Kat adda ka lupa asawa ta. Anyan, mangibabait ka, Carme. Diyak laim pagarap akas tagayam ter aramidaw.
pakawanan na ko, ma-auntie. Hanya lang ti bagada kiti dadakkel mo. Abagan no ibagada, abinaybayan ka, Carmay. Nang runa, kaawan mo't maitudom nga amata si Kugma. Ay, auntie, malagip ko gayaman no asino ti amato si Kugko. Asinaw, Ni tataiking gayam. anya. Amom ka diti ibagbagam, Carmay. Uwan, auntie. Di ba naturog na minsan ni tataiking ito balay? Apay, pati ni Iking, nakarelasyon mo. Kasla-kastan ata. Nag-abay kami mat nga naturog idi na minsan, auntie. Anya! Ay, di dakman pabasulan iti day tamileng. Apay nga iramraman dak dita. Kay inusintiak dita. Kuna mo ngamin ni Carmay, ang nagkaida kayo kanaw, idi naturog kay Jay Balay. Uy, ngamawan na pasamak, iti nagpautan ba? Nagpatingga kami la itar-arakop. Ngamawan na pasamak kada kami. Jay agpay sulaing ti ibagam, Iking. Agpay sungarod ti bagbagak. Dagitay nagado alalaki anak relasyonan na ati pagdamagan niyo. Saan asya? Hala nga raw. Pasensya kan, Iking. Nagdamag aklaang mo kiidia. Iba kami dya ka nakam. Sa di nakiramraman dita. Naupay akong kang kuwana. Talalaki rumagayam. Sige nga raw. Agawid akon. Ala, pasensya kan, Wayne. Anya ngay. Makitam ita, manong. Di husto jay kunakken ka ide. May ramraman ka lang dita kunak ide. Ay, huwag nga raw. Dandani kan napasubaw. Ay, diyak may tulog ah. Amun ni Carmiday ka. Awan na pasamak itinagbaitan me. Talakaya kon. Amun ni Carmiday ta. Ha? Oh, mangilaw-law anday diya babae. Nagadumagayam tinubyo na. Law-lawan kang. Iso ano maminsan, manong. Saan nagaputan na pintas kat armamadagusan? Amuan pa yan na imbag ti ugali na. Sana balay. Tadya akong agaram. Talakaya kon. Pinalas ko lang, tinagaram manan. Talagagayam alakaya kong kabagis. Mandya kon. Naimbag nga oras mo, manang ilyang. Ne, si kamot gayam kabagis, Astor. Sumrot ka ah. Agyaman ak manang. Ala, agtugaw ka kabagis. Anyat kayat mo nga inuman. Diyos, wano agkape ka. Ay nasaanan manang, nabsuga. Kalkalpas ko ang nagmerienda itay. Ay wad, iso nga imaya. Taumay ko damagan no kaya't mo ti agkirtiker iti balay ko. Tanay, ag-fly takmanin intol umay alawas. Ay, agsubli ka manen ijay abroad kabagis. Wan manang, tanay, ado, tinapanawa ka trabaho ko ijay. Napnegak mo ito na nagbakasyon. Kunak anog for good ka na ading ka. Saan pa'y manang? Napigsak pa'y mo't nagtrabaho. Nung nakapsutak taon, sakto ag for good. Onya, kahit mo tag-caretaker iti balay. Ay katuan ah, kayat ko ading ka. Nasayat ang arod manang. Kahit ko ngamin akanayon ang nadalos iti balay ko. Nga uray awan nagnanayon. Uray mapan ka lang agdalos. Nuatawayam. Gamno kayat mo ti umyan ijay, may mayat manayon. Tapno mabantayan na talaga. Sige kabagis, di ka madanagan. Tadyak baybay ang tibalay mo. Di ka matanagan manang. Tadda ti sweldong caretaker. Ay na, uray saanen kabagis. Oh, basta. Agpauitak to iti kwarta iti pinulan. Kastangdan mo amang taripato iti balay ko, manang. No kasta, agsublin iji abroad niya ang kalastor, nanang. Unan ako, iso nga imbilin na kanyak tibalay na. Bantayan kandalusa. Magbambanog kayo lang manglinlinis katanyo mat nga balay. Uray takabsat kumot. Kan adda sweldok amang bantay iti balay na. Ha? Ay, mano nga iti sweldo yo?
Jakpay amaw. Mabainak mo't amang damag. Urayak ti ipawit na tapno maamwak no manaw. Aya, kat mapang kayo tatay, Jay. Wen tain nakagdalos. Umayak man nga rod nanang. Tulungan kayong agdalos. Ay kat makaamo ka anak ko. Ang apay, awan trabahom ita ay Hanakon nga sumrak. Mabanugak matan nga agsilsis lady. May saal daw nga nakatakder ka. Pagkatapos nagbasi ti sweldo. Libre nga agpaiso ti makan ngam kuripot damat. Nagbasi ti itada nga kanan me. Anya, Iso nga sumurutak langan kanyam nanang. Tulungan kang agdalo si Jebalay ni Angkal. Uy nanang, nag-adu gayam ti gamit ni Angkal Astor ti balay na. wen puro imported pa'y dagita gamit na. Ada pa piano na itoy. Wen, tamahilig ni uncle mo nga agpiano. Kas kada ag gitara. Wan nga rod, nalay nga instrument ni Angkal. Sayang, tinawid ko kumadata nga talento na. Si katak siguro tadtano, adakas dyan nga talent ko. Ay, awawan mo't nga mente talent nga, impatawid yu kanya me. Uray may salako ma. Ay na anak ko, ituloy taki din ti agdalos tapno malpastan. Ni, hansamat nga usaran ni Uncle Jay nakabitin nga bag na ijay. Ay na, di mo pakibiangan dagiti gamit ni uncle mo. Tilaang panagdalos tati into na rum. Saan atilakot-kut yung dita. Sayang anuhan na nga usaran dayta. Ay, tawagan nyo man kahit dita damagan nyo kanya nanuhanan nga usaran. Mabalin nga pang babae kan pang lalaki dayta kat built bag ngamin. Ay, mabainak. Agdalos takit din. Ay, buludak man nga ruti cellphone nyo nanang. Makiteksak. Awan nga min load ko. Adda di tabag ko. Alaom ditan. Nakadalos tanan ako. Agawit tan, taintapay agluto. Apay, hanta nga mabalin ta agluto itoy. Saan? Tadyak ang mga usaron ti paglutuan ni uncle mo. Puro automatic nga mintigami na. Maignorante Agawit takit ding, tamabisinan dagiti dingun ijay balay. Sige nga rod hintayon nanang. Na. Apeng inalam tabag ni uncle mo. Isublim day tasal. Bagyak ka no dato yan. Nangibaga. Kat ni Uncle in-chat ko yung cellphone niyo. Di na magkunos usaran na unuhaan kat ko na nangahaan. Iso nga dinawat ko na. Anya. Ay sus di ka laag ba insali. Anyat inusar mo. Jay account ka. Katuon, kasla nga si Kaaji nag-text kanyanan. Ay, nagloko ka na ko. Anyalat sa una kanya kun ngay. Nakababaeng. Pagbainan nyo kumakatkabsat yo. Kanasingpat ni Uncle, haan nga imot day jay. Sumanilpon ka, Ilyang. Itay pailata cellphone mo, tikal kalikutem. Asinot ka chatat mo, Awan, basbasa laeng dagitoy inchat ni Sally ken ni uncle na. Ay naglukon day nga anak mo. Pinagparang na asyak ti mang dawdawat ijay bag nga inala na ijay balay ni Astor. Inusar na nga min to'y cellphone ko pinagchat ko. Ay kanya ko ma. Kapsa mo mabaing ka pa ilang. Uray kabsat ko. At dalat tamot pa nagbain ko Nan, kwartang bangkay di ba ka? Dama pang kugatangan. Nagsuldo kan san. Ay na mapan ka man makisugalon. Amaw. Di ba ka saan? Inidya akong data. Nagtal na ka man. Di nakululbudan si Kaplabyaw. Idi pa'y lang nga ibagbagam ti kasta. Ngam di mo mat matungtungpal. Ilyang, manot suldong kinikabagis mo Awan, jak kayat nga ibaga. Pasit lang. Iso adi mo almanon dayjay. Umdas la paggatang iti mausar iti kusina. Sali, di ka mutan simrak iti pagtrab-trabahuan ta. Urayan da ka da, boss. Manja kong tag sales lady, nimfa. Nauma akon. Nabannog akon. Nagbasit mo ti sweldo ijay. Anya, no siya, ano sakpay lang. Tano makasapulak iti sabali ang pagtrabahuak. Pumanawak tumutan. Nagbasit nga agpaiso ti sweldo ta ijay.
Nagimot dapay itimakan. Wan nga rod. Kumutong ti trabahador no kasta. Wan nga rod kat pagtrab-trabahwam itan nga Kuwa, right hand na ko ni uncle ko. Right hand nga. Katalak na. Ban-ban tayak di nagdakal nga balay na. Anya, ay nanaimbag ka man. Di sitting pretty ka itan. Medyo lang nempa. Ay, undayam sali. Mabalin ka diti ang singer, friend. Kasapulak namin ti kwarta. Tanadilay manen ti sweldo. Ay, sapay awan pa'y kwartak nempa. Jay bus mo ati singiram. Ibagam nga itad na ti swildom. Agreklamo ka ngamin Tapno itad da nga on time ti swildom. Mabainak mo. Alan uray sa nga ribo laang. Uray balance mo pa ilaang tay 4K. Awan nga rod ko kwartak. Ay, aguray ka tano pa itanak ni uncle ko iti dolyar bayadan kanton niya. Oy, da kayo nga agama. Umay kayo man. Ni, apay na nang. Apay ka di bakit? Kitain nyo man to'y listaan nyo ija store. Pinitsura. Tapno makita yo. Ni, apay nga picturean niya dayta. Ata nagdakkel ti utang yo ija store. Da kayo nga agama ti kadakkelan ti utang ijay. Di kay laagbain. Agama amang utang kunkunada kada kayo. Ay na, isungarod nga da sa nga utang. Apay, adaya mo tao nga wan utang na. Adda, dagitay saan ama nagutang. Nan, kwartang bangkit di bakit? Nagsuldo kan saan? Ay awan kwartak. Di nakpay matulungan ama pan agdalos ijay balay ti kabagis ko. Ngam naglaing ka dumawat iti kwarta. Apay, mabanbano kayo nga agdaldalo si Jen anang. Wen nga road, tanaminsan mo la tinulungan nak nagdalos ijay sali. No kaya tiyo akat sublatan kayon. Wala lang. Ipasublat mo kinisali. Tayo pagtanak na, tanapigsa nga agdalos. Ang mga nagsakit ka bakit? Numabanog ka. Ay, magagat ka aya sali. Katuan na, aglinis lang mat. Alang nga road, taibagak tokin ni uncle mo anak ko. Tani, kanayon mo ti panagsakit ti sikat ko. Nalakaak mo ang mabanog. Ngam nagsweldo ka sali. Mangibingay ka. Mangtid kay ti kwartam. Uwan, day tala ang aya. Alang nga road, agrubwat kan sali. Taing kaagdalusan, tani aldaw manun. Uwan nanang. Hello nanang, apa nga imawag kayo? Hello, Sally. Ayan mo nga'y. Rabiin, di ka mula agawid ang anak ko. Masado takmatan nga agawid. Maturog ako ni tibalay ni uncle. Anya, saan ka amabutang aya? Awan ka duwam dita. Nanang. Agpa-music ka kay tinapig sa tapno kaslada kadwak. Ay, saan atilakot ko tiyong dita, Sally? Di mo pakibiyangan dagiti gamit ni uncle mo. Uwan na ka di. Kit-kitak lang. Hangkong ay gigaman. Tanyat ka nung ngay dita. Naglutoak nanang. Amukmad nga usaran dagito'y gamit ni uncle. Nalakamat gayam. Alang road, isaram amin ari daw kang tawa Bye. Bye nanang. Nagmayat gayam ti maturog iti dakal nga kwarto. Naglawa dato kama ni uncle. Nagpuskol pati kutson na. Han nga kaslay ja kutson ko ijay balay nga kasla sinilas lang ti kapuskol na. Ay, kaano nga tanga maadda anak matiti kastoy nga balay. Kastoy ko mati dream house ko. Sayang ni uncle. Awan asawa na. Awan mairano dito dakal nga balay na. Nuhang ko mga uncle, agparmakan niya na. Yung kabsat mat nga may ninanang ko. Natutikwa tayo nanang, tatang. Sagpa 500 kayo. Naalak namin ng jeswildo ka ni uncle. Nayon namat Limlimagasat. Saan ka day? Isugal ng tumulaang. Saan? Paggatang ko ti chinilas ko. Narunutan tayo sa usaray. Kan gumata nga kiti butas ko. Gusto dahi tan. Anda pa'y gatangak.
Sige tini, ag-impake akpay. Ah, papanam, apay nga agimpake ka. Ag-iyan ako ni Jay Balay ni Uncle Hastor, nanang. Anya, impakadam kan kwa na. Una, in-chat ko tatay Jay cellphone nyo. Ko na namat. Anya, inusar mo manan ti account ko pinag-text kin ni Uncle Mau. Ay na anak ko, siyak man ti pinagparang mo nag-chat kan kuanan. Anya ko mangay. Una, at least kanyang takabsat mo. O sige, tag-impake akon. Kumusta kan dito, Isale? Kunak no asin o tag-tuk-tuk-tuk. Da kayo matgayam. Apay, kaririing mo. Alas 11 iti agsapa. Napuyat anak ngamin na. Ang sumrak kayo. Ta isarak mat lang turi daw tani. Ado ti aso id tarwar. Sumrak dan tumanan aminan. Na, apay ngay akas to dito unag. Nakawarwaramat. Kan, apay dagita buti ti arak di talam iseta. Asino ti naginom? Binisita dak ngamin dagi jay sigud nga katrabahwak idi. Iso nga nagjaming kami basit, ha? Anya, ay na anak ko, diya kaya ti kastangar aramidam. Saan mo abalay day tuwi? Iso adi kay agiinom dito Anya lat sawanan ni uncle mo, numaamuan na ter aramidam. Hana nga maamuan. Malaksid ano pulong yun. Ay agawid kalaangan no kasta ter aramidam. Mangibabain ka. Kita man to'y balay. Manipod nagyan ka dito, nakawarwaran. Di kan samot agdaldalos dito yan salay. Agdaldalos akmata, ngamhan nga everyday. Mabanog akmat nga aglinis, no ka na yun. Nagdakkel dato balay. Numasadot ka, agawid kan, ta siya kung tagdalos dito. Ay hanan, siya kung taglinis. Kakaiso na nga agsuswildo papanawandak. Nagrigat ti sumrak iti trabaho. Nukas ta nga raw, tarimaanam ti trabahom salay. Di ka agabuso, takababain kin ni Uncle Mau. Kat kasano adan sa bali nga trabaho, Nympha? Ay, awan pa'y nga rod sali. Iso nga adda akpay la iti sigod at trabaho. Ano sakpay la ijay. Tanarigat mo't ti mabakante. Uray katulong la kuman, ngam awan mo't. Ay, nagadayo mo't di ibagbagada. Kayat ko dito'y lugar tayo mo ila kuma, friend. Kaya't mo tagkatulong kanyak. Ah, sigurado ka? Alaan nakakatulong mo? Ay na, bimak ng kansamot ng sali. Hanmat unay. Ngam kasla anak-nak ngamin ang jebak na nga angkel ko. Iso nga kasla balay ko matan ajay pagkatulungam. Nya ngay, kaya't mo ti umay katulong kanyak. Ngamhan unay nga dakal ti sweldo Kit alaan, okay laang. Uray tagayim ka man. Talaga asaan ngagpampanunot di anak mo. Imala talaga kan ka iti ugali na di asali. Nangalakit din iti babaunan na iti balay ni uncle na. Kita niya kung matidakas na ya. Katsweldoan naman. May sakamot adi ang pampanunot. Kasano kumaasweldoan na katawan mo't kwarta na. Ajay ka nung aron ipawit tangkil na ti sweldo na. Iso ti patangdan na iti kayam na. Pabambanog ka nung amain. Apay, kaya't mo maparigan si anak tabakat. Di ka lamaas siya mat. Wen ngam saan nga amo ni uncle na dayta. Iso nga inakpay kasarita maminsan. Papanawak laangan ijay. Tano dinak denggan. Mapilitan nak amang ibagakin ni kabagis ko itar aramidan na. Ag-awit kayo nanang, takababain itigayam ko. Kataan nyo akat ni naglinisan dito, idi kaduak ni Nympha. Amangan nga rod no agungot ni uncle mo anak ko. Kataan nyo ngamin nga ibagbaga, Sige, awit kayon. Yung kayo mga laiti si daan nyo ta nagluto ni Nympha tadtay. Sani, apay, ayan tay TV dito salas. Awan mo tan. Ay, nadadal. In pa-repair ko, Nympha. Kastaya. Kantay automatic a washing machine. Awan mo tan. Nagawid ak labi. Nagadumot ti awan dito balay ni Uncle Mon. Nadadal matlang dayjay.
Impa-repair kon. Anya, kat numayat pa'y mat idikal man dagi jay. Kan kabarbaron sa mo dagi jay. Uwan nga rod ngam nadadaalmatan, Ayun gayam, mabalinti ang sweldo, Sally. Makabulan ko matan dito nga agpapaay kas katulong. Ay, katuan na. Dato ti sweldom, kompleto data. Agyaman nak, Sally. Sally, labaak ka din dagiti bedsheets? Ni, anya day ta nakakarton as sinusuon mo? Dagi jeman badbado kan sapatos ni angkal nga hanang nga ususaran. Imbes nga ibasura, ipadawat langan, ta sayang. Anya, Sige, aglaba ka lang tarumwarak niya. Original mutla da kita sapatos sana eh. Amangan mo no peke. Kita ngamin nga naimbag Urig na urig. Pati datoy bado. Urig amin datoy. Imported ko naman. Agpatawar ka mat nga rod Hindi ka matagpatawar. Kasaladyain la ko ma-TV kin washing machine. Pulos adi ka nagpatawar. Ay sus, kasano nga agpatawarak at bagsak presyo nga rodon. Bayadang 15 data, dapay papanak. Derasam. ayan tay cellphone ko, lakay. Ay, nagpakibibiyangan to cellphone ba? Dahil na eh. Apay kasta tila nga maya. Nagpulong kanyak ni Nimfagay yung jay anak ta. Ay awanon, tila aramidan ng jay anak mo ijay balay ti kabagis ko. Ha, apay Tila ilakla ko ng agam gamit ni Astor. Mangibaba inday jay nga anak mo. Ay kat kapilitan nga gila ko ay tigamit. Tapnuan da pagpasweldo na iti katulong na. May sakamot. Imala talaga kun ka dyan anak mo. Iso akas jay ti aramid na. Takon konsing jam. Awagak ni kabagis ko. Tay bagak ter aramidan isali. Diyak namin maanawa. Sungba-sungbatan na. Iso akas to'y langan ti amok apamuspusan. Apay, di ka mabutang. Nga ba no idarom na anak ta. Uray anya ditan. Basta maisardeng ti mading aramidan ni Sally. Nimfa, itimplanak man iti kapik. Nimfa! Ni, ayan nga taday dyan nga babain. Ayan mo, Nimfa! Ha? Nagmayatan na mo ya. Ha, mayati si Kawilam Donya. Uncle? Ada kayon? Ay, anya ti kayat yung asidaan, tayo sa tilotoak. Ayan da kita appliances ko sali. Ha? Ay, kwa. Ay, nadada. Di ka naglibak! Ay, Inlakom da kitay. Kanda kita dumabay akagwaak. Agasam da ita. Naimusan ti kargato'y balay ko. kawa, Uncle. Ala! Ay. Pumanaw ka! Kasangwam ti ikasukkan ka! Taidarom ka! Nanang, tulungan dakman. Apay nga min impul-pulong yung kanya, Uncle. Lading ito kanak ko. Tanudyak aramidan ti kasjay. Sigurado nga adun tupay ti mabiktimam. Diyak kayat nga agbasol ka anak ko. Handak ngamin nga patpatgan. Patpatgan ka anak ko. Iso nga aramidak ti kastoy. Para mutlaeng iti pagsaya atam. Tapno agbalbaliw kan. Nanang. Ala, sangwom ti kasong. Pag nakmamday ta, anak ko. Na mga orasyon na. Anda ni Norma. Ay! Si Kamoy Gayam, Aladdin. Wine! At dati anak ko. Ay, hey. Anya ngay day ta imut mo baro. Ay, kwa. Lima siopaw. Ken may sa abigawa pansit. Ay na! Ay, nagkibasain. Anya, supaw day tangay. Asado no bula-bula. Asado, nana. Ay, wow! Mayat nga raw da. Paboritong day ta barag. Malalala, sumrekan. Tay nakayaban jay anak ko. Wine. Uray, di mo nikatay ta chinilas mo. Ha?
Isarok mulatan, baraw. Norma, agsukat ka. Taada ni Aladdin. Umay nakamanin pa siya rin. Ha? Mayat mo tibadok na lang. Agsukatak pa lang ngaya. Uwan agpado ka, iti sleeveless. Gantay medyo nakiting ti pantalon mo. Tano, masisirap dita kinapudaw mo, anak ka. Aday takay manon. Ngamne, di mo pa'y aklunan, way. Bayab nga agarem lata. Pang subukam no talaga mo ila na pudnukin ka. Way, Anya? Alan ano man. Aklunan na ko na. Pangaasim. Ay ayatan ka unay. Sigurado ka. Ay ayatan na ka di talaga, Aladdin. Uwan nga ron. Alan aklunan na ko. Ay kwa. Jack pa'y mo nakasagana ang makinobyo. Ay na. Bumakit kan abalasang Norma. Agpakpakipot ka pa'y laang. Aklunan nakit din. Amukmut lang ada pa nagayat mo kanya. San aya? Kwa. Tingitingak pa anay bagtirik na ka, ha? Kanon tupay ngay. Mapanin taldaw. Tapno makapagkasarta ko man. Wan, agkasartan tumatlaang. Ngam saan pa nga itaa? Tadi ka pa'y mga rod inaklon. Aganos ka takas ta talaga ti agarem. No di ka makaanos, di sumapol ka niti sa bali nga armam. Ay saan? Sikati love ko, Norma. Sikati kayat ko nga asawaan. No kasta nga rod, aganos ka tane, jak pa'y mga min makadesisyon. Narigat nga min tagdardarasudo sa mga deng. Iso pasensya kan Aladdin no di ka pa'y lamaaklon itawan. Sige nga rod. Agaano sak. Basta di nakto ko mga rod paayan Wan, pang-aasim. manungay tintid ni Aladdin ken ka akwarta. Ni, awam matintad na akwarta nanang, adaya. Na, kunak man no kwarta jayaw awat na itayken ka. Saan? Tissue ang brown. Pagpunas ko kano itilingat ko. Na, ay kita tamang matin nagtiriknam ken ko parigatem pay iti gusto. Tapno regalwan na ka. Tano aklo na madagaw sayawanin agsardengan nga agregalo ken ka anak ko. Ha? Sa mga agregalo ti lalaki kay no ararmod na pailaan ti balasan. Ngam no nagasawa danton awan laam mo kaon. Pagan ano da ngay ti mang regalo ken ka no asawa da kan. Suadi mo pala aklunon ni Aladdin. Way, tapno agregalo latakin ka anak ko. Ne, adama insangpit mo anak kabigao apansek anak to. Wan tatang. Yung tiyo ko tiyan na ita. Ta irigalo kin ni Norma da ita. At data inlasin ko ako kayo dyan lamisaan. Kinalubak. Nakaadukan iti regalo kin Norma. Awan sama namnamam kin kuhan anak ko. Adda tatang. Agpakpakipo lang dayjay. Mariknak. Kayat nak dayjay. Madlaw mo mat iti babae. No tarik nanakin ka wano awan. Sa bagay magkindi Gamnay, kita tama kan do agbambanog ka lang mat anak ko. Sayang tigastos do ko Saan tatang? Asawaag to ni Norma. May nga orasyon na inyang. Pasyarak man ni Norma. Hey, si kamu gayam Aladdin. Ala, sumrek ka barok. Na, awan sa mo, bi mo ita barok. Uwan na. Ta awisik ko man ni Norma amangan iterwar no madamdama. Ay, agtugaw ka. Baraw, mabalinti sumurod. Uwan na. Mabalin. Sige. Talo tayo amapan mga ni Terwar, nana. Ay, sige. Mabit lang nga ron tagpilisak, wine. Oray ta nagdigusak iti agsapan.
Ay, mabiit lang. Ayabak pa'y gayam ti anak ko. Wan, nalipatak butain. Masadutak ko maarumwar nanang. Masadot nga. Kakaiso na nga adagi libre. Laki dahin, agbulis kat. Agururay ni Aladin, di salas. Awan no, ingkapay kasarsarita piig. Sa kanto agbulis itong madamdama. Apay no da kayong tirumwar. Masadutak ka talaga. Agbinulanak ngamin. Nagloko ka. Abay, siya kaya ti ararmon ni Aladin. Kasi kamay. Naimbag no kayat na ti agilibre, no awang ka. Kaya't na siguro tamabain ka da kayo, nanay. Ay saan? Basta talo tayo arumwar, Norma. Mabiit tayo laang, may. Lala. Intay lamangan. Oh. At iti pagpilyan iti makanan na. Agpili kayo iti gatyo. Orderon nyo amin akayat yo akanan. Ay, nakapilya kita yun, Barok. Anya ti order yun, nana? Daytoy man kanyak, Barok. Kan daytoy. Daytoy pa. Sige, nana. Sige nga, Norma. Anya kahit mo akanan. Daytoy latan, Aladin. Sige. Ay, daytoy pa'y gayam kanyak, Barok. Tapno, ada pang dessert ko ako nada. Sige, nana. Mabit lang, ha? Taayabak ti waiter. Nanang, nagadumot yung in-order yun, nay. Maibos niyo dagi jay. Ay, kud. I-take out ko, Nujak maibaw. Abay, kabaw. Wala ni nanang, di kay lagbain. Orderin nyo amin na kayat yaw kung nanangaraw. Di ka di agkapoy-kapaw si ka, Norma. Kakaiso na libre. Aladin, Barok. Madamag kumanlaang, manumo nga iti sweldom iti panagmik-mekaniko. Dakil siguruan niya. Saan man, nana? Eksakto lang. Una nga, matlays. Adda permanente at trabaho, Barok. Kaya't kaunay, para kan ni Norma. Nga may nagagat ka na kaw. Nasingpay kan saan ka pa'y anaimaw. Agyaman nga rod, nana. Basta anusam nga armen, jay anak ko awan. Tapat siya, kaya't nakaday jay. Agpakpakipot laday jay kay. Amumutan ti babalasang lukwa. Agpakipot da. Wan, ngam kasla matuo ka nakman wa minsan. Nagbayag nga klonen nak. Bayam, tad turugak to, Barok. Ibaga ka di na ipaybayag ti panangaklon na kin ka. Alaman nga rod, nana. Aywan. Mabalinti umutang, Barok. Manuti utangan nyo, nana. Ay ko Uray 5,000 ko no ada. Tano ko kasaritak no madamdaman ni Norma aklonan na kanin tong bigat. Ha? Ay sos Barok, kabutang naktianakaw nuan niya ti ibagak tong palin na dagaws. Adda ka day maipautang mo kanyak, Barok. Awan kwartak dito'y nana. At day je balay. Umaya ka jay balayo, Barok. Asidig mo lang. Ha? Sige nga ron, nana. Agpakadak lang kin ni Norma. Nay, adda ka ba dito'y balay, Marek? Apay, gagana. Ay, wan. Adalaw may kubuludan. Bumuludak man iti dagaw kan Aladin nga anak mo. Ha? Apay, pagusaram iti dagom ay amare. Ay kapag dait ko anya pa'y ngay kuma. Ha? Nagadayumot ti umay mo pagbuludan iti dagoman. Asidag, pare. Manula minutaws. Nagasidag. Papanan nyo, nanang. Maluman Agawawis ni Romana.
Ada ka no papanan may. Ay sus, di kay man makikuykuyog ka ni Nana Romana. Tanabisyo dayjay. Amang ano isungsung na kayo. Ay na, sana problema day tabisyo. Tabakbakitan kami. Ipapasmin ati agin jaw. Tamanula tawadan ti panagbiag may dito'y rabaw ti daga. Nanang, Kin maisa amo may ti limitasyon may. Sige, papanak. Amangan no marabianak man. Wano saan, makiturugak tam ije balay da Romana. mano ti balon mo ditain yang. 5,000 Romana. Mayat nga raw. Sikapay lati makamu itan niya. Tasyak tuno sumarnaw. Pangabaken ta day ta. Ag triple day ta numadamdam ah. Ay, sa anak nga expert iti ayayam yaw mare. Isuasikan ti mangidaban. Wun, awan problema iti day ta. Isilaang maray. Anya kamutin Romana. Kunam pangabakam jay kwartak impaabak mo ba? Ay, pasensya kan mare. Agmamalasak mutten. Italaang matakastoy. Sigo da mga babakak nukwa. Sana bali ta bumawi ta numaminsan. Awan kwarta ko. Kumutang ka manon ah. Sana bali ta nasingpa mo dya sotor dya anak mo. Utang amkit di tidakkel. Ta sigurado adi nang tumala pabayadan ken ka. Hindi nakisuraw. Tamog teraramidag. Ay, agawit naman laagay. Sayang jay 5,000 kaw. Bumawi ta numaminsan, mare. Saan ay? Awan pa nagtalikukin kan Romana. Ay, naimbag nga oras mo, Aladdin. Ne, hindi kayo magayam, Nana. Sumrak kayo ah. Ay, jak sumre kan barok. Ibagak dito yung tigagarak. Ha? Anyat gagara yun, Nana? Akwa, panayunak ko matay utang ko kin ka. Pagpuunak ko ma, itinegosyo. Aglako ak itiwagwag. Dua bultaw jagatangan. Iso 10,000 ti ka sa pulak nagkaw. Ha? Pag-aasim ka di abaraw. Di ka madanagan. Taaklunan na kan jay anak kaw iti mabiit. Mabit lang nga ron, Nana. Sumrak kayo. Taurayan yung di kwarta. Ay na, agyaman na kaladay na kong. Ay talaga, naparabor ka anak ko. Kayat ka nga agbalin naman nugang. Paglakwan nyo nga itiwagwag nanang. Nagadumo na kita ginatang yu awagwagan. Padasik ti agon line ceiling ako nada. Nangalahan nyo nga itiinggatang yu kadagita. Kainutang ko ah. Ay na. Hey, nagpipintas mo kanda gito yung natumpo ng awagwag. Oh, wow. Ala, ayun. Wow, branded mo't abadbado kan jacket dagita. Ay, nangina dagita no maila ko nanang. Ay sayang daytoy no mailako. Kukwa akong dagitoy. Anya, di malugi kayo no kasta. Sa painutang yu tinggatang yu dita. Saan na balin makamuditan. Basta kukwak na gito yung nabadaw. No, at na dyak kurso nada, isuntaon tilakaw. Ay, sayang na gito yung numailakaw. Branded ko naman. Maudin da ito apa nagutang yung Nana. Tane, adon ti utang yaw. Wine, promise. Jakon umutang kin ka baraw. Wine, ta usaron mi kininorma dyan na batay na og kasar kami. No, aklunan nak ah. Ay, wine, aklunan na kadayjay. Siyak, di makamaw. Nagbayag mangarod nga aklunan nak. Mabitayin baraw. Ibagak ta aklunan na kan. Kaya't nakajay anak ko, wala din. Norma, di may adda panagayat mo kan ni Aladdin. Ha? Apay nga mo yun nanang. Ay na, uray di mo ibaga, anak ko. Amog ka kurso na damit ni Aladdin. Oray asino mo siguro, babae.
talaga nga gusto kan kwa na. Ta, nasingpait kan nagagayt. Naparabor pa'y. Nanang. Iso nga aklo no mo ni Aladdin wine. Ha? Kunak man no kunayo ajak pa'y laklunan. Aklo no mo. Kasi mo. Aklo no mo. Ta, tulagan tayon ti kalay sayaw. Nagkasar kayo kidain. Kasano ngay Norma? Aklunan na ko na. Hala. Wanan Aladin. Oh, Ay ayatan kamat. agyaman nak Norma. Maragsa ka nak. Inayat nak batlaangan. Sigudan nga agayatak kan ka. Linaplap daklaang tibagik. Tamangan no ko na mga isi tugetak. Oh. Kasano? Agkasartan? Si Kaman. No anya ti pangadang mo di si kati masurot. Ay na, kamaudyanan na. Ang kalay sabay langin dagiti anak ta abalayan. Ay, huwag nga raw abalayan. Ay, naanos ni Aladay na nangaram kan ni Norma. Ta, medyo napayag nga inaram na. Uy na, ta, nagpakipo mo iti husto ti anak mo abalayan. Sana pakipot ti kasjay. Inamiris na na imbagtirik na na. Ha? Ay, huwag ka di. Agaw ko lang, abalaya. Kay kasanungay. Da kayo ti linalakyan. Iso gastos yo amin anya, abalayan. Tanay, awanan kami. Awan may tulong may nga agin na. Iso nga anusan yun Weng, talaga maagastagay. Gastos ti lalaki ti amin. Iso adi kay to ag gastos inton kasardag iti ubeng. Itatanalpasan ti kasarmikin ni Norma nanang. Ipakitak ba ito ka na kayo? Oh. Na. Anya day taanot, bawk barok. Listahan lagi ti utang yo, nanang. Anya! Na! Kunak man no di mon pabayadan dagi jay, ta inasawam mo ti anak ko. Ay, saan, anana? Awam mo tulagan tayo akasta. Basta timbagayo ide, umutang kayo. Iso pinautangan kayo. Nasurok a 50,000 pesos amin analalayo kanya, nanang. Urnong ko dayjay iti mano atawin apa nagtrabaho kas mekaniko. Iso abayadan nyo. Tapno adda pangrugyan mikin ni Norma. Bakwa. Wunang, no saan nagapo kanya, di nakainaklaw ti anak ko. Dinurugak nga aklunan na ka. Pagyamanak ano kasta nanang. Ngam no utang kat masapul abayadan. Awang ka di konsiderasyon mau. Katugangan akmutin na ka. Apay pabayadan pa'y laeng aya. Wala ata kwartak dayjay nanang. Pangrugyan mikin ni Norma. Pagnegosyo me. This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. Tulungan nak amang singir kini nanang Norma. Tigayat na. Ilibre kung dayjagan ko na. San ama balin Kwa. Awan mo't kwarta ni Nanang nga pagbayad na Aladin. Diyak matbursaan nga agbayad ka. Uray ininot. Basta bayadan na. Uray linawas nga agbayad. Sige ate, ibagak to. Alang aron. Pag tinulungan ta asingiran ni Nanang. Pasensya kayo Nanang ngambilin ni Aladin asingiran kayo kano. Ha? Anya mo da nga asawam. Sige rin nakpailaan. Apay, saan libre da jay aya? Agasawa kayo mo tay. Kwarta na idi barupay laang dayjay Nanang. Isu nga da karbangan na nga agsingir. Ha? Jak laim pagaro pa kas jay ti ukali ni Aladdin. Kung na man lano nagsingpay. Sinamki din. Ha? Ay, saan Ay, ayatot na Aladin. Apay kumasinaak ngay.
Kan may sa nagkasar kamin. Siya, ti Patsem, norma na ka. Sinaam ni Aladay no ko sinaam. Lading itag. Ngam di kay mapatgan iti dayta. Nagkasar kamin iti asawak. Kan ay ayatak unay. Anya? Agbayad pa kidin. Tano di da kay ipabarangay. Urain inutan nyo abayadan. Nay, papanam kumaray. Hinak man makilabada, Mare. Isupay titangdan ko, tapagbayad ko iti utang ko. Ha? Utang mo ni Aladin na manugang mau. Wine, Romana. Kunak man no libre day jay. Apay pabayadan na pailaang. Huwag nga raw. Iswa masuro na kiti dayjay alalaki. Kunak nga raw da sinahan lang jay anak ko. Di na mo kayat, Mare. Na-inlove sa ni ti dayjay alalaki. Ay kat siyempre, asawa na nga rudon. Loy sanak ka. Apayakas lanal pa iti abaga ni Lari Apimanaw. Awan pa'y sa nga pulo a minutos na dito'y balay. Nagpakadamot na dagos. Pinaay mo ka di manaan. Namin adun nga daras nga pinaay ko nanang. Ngam pumanasyar matlag ta ito'y balay. Kunak pa yan nga agbirok iti sa balay, taadan kayan ayat ko. Ngamawan sa ti kaayan ayat mo. Kunak lang day dyan nanang. Tapno agtalnan. Diyak ngamin talaga kurso na dadadya nga lari. Ngam napuskol matlatatero pa na nga kundi pa siya. Ay nasaan kumamatakas ta, anak ko. Tanay nagsingpot abaro ni Lari. Nagado ti talon kandingon na. Ay, anwak nga data nga talon. Kan may sa. Ay, awan kanya na jay berbero kak iti may sa nga lalaki. Anya ngamin aya ti berbero kam iti may sa alalaki. May katlon ni Lari kadagiti agdatdaton ken ka pinaay mo. Basta awan riknak para kanya na. Iso nga may mayat no ibawing nan iti sa bali data nga ayat na kanya. Insan. Ni, si kamot gayam insan Loisa. Nakapasyar ka man. Itaman pa'y nga imalatiw ka dito'y balay kat sumipngutan. Ay, pastra kanak man pala ang insan. Mana, sumrot ka ah. Ni, apay akasla aday lumlum mga insan. Ay, saan lang akasla? Talagang adda insan. Ah, asino? Ni Lari. Apay nga'y. Kano nagsingput tupay ni Lari. Kan nagagat. Anya ngamin ayati di mo pangayatan kan kwa na. Ay, no siyak laang tarman na. Sigurado asong bata kadagos. Nagwapong tupay. Para kanya ma. Ngam siya kathan nga kasjeti gwapo. Naglitam topay. Gagangay na laang mat nababad mat nga rod iti init. Tinapatag nagagat. Sigurado asaan to nga agbisin ti agbalin a pamilya na. Nagasat kit di no asinon tuman bilang ti maasawa na insan. Di pa'y lakat nga rod sa kati araman na. Ay, no arman nakday jay, aklunak adagos insan. Ni, si kamot ti masabat ko lari. Nagkapukan sa mo di tabalay da insan ko Loisa. At dapay imot mo anatang. Di na kong sinangot kasinsin mo. Di na pa inawat to isagot ko kumakinkwana anatan. Ay, nagsayang man. Sapay nagnina ti magatang anatang ita. No kayat mo, ala mo. Sayang mo, no awan ti mangala. Ay, kayat ko ano itad mo, Lari. Tada si Daon mi kininanang ko no rabi eh. Imbag pa'y kan kanikol, nagsingput ka. Ngam ni kasinsin mo. Nagpintas nagpaisaw. Yung suplada mo. Siyak ngay, Lari. Sa anak ka di napintas. Ha? Haman, napintas ka mat, Nicole. Ay na, Lari. Adupay ti babae dita. Saan mo ko mga itulok amay may salaang ababa iti pagtaytayakan ti lubong mo. Adupay ti may karikan ka. Basta iwaras mo ti panagkitam iti aglawlaw mo. Nicole, Ala, panawan kan, Lari. Tadapay papanak. Agyamanak dito'y natang nga intad mo, Insan, nagwapo man dyan lalaki nga nakita kay sangot istor ni Nana Marta. Ha?
Asino ngay day ang lalaki insan? Jak amo ngam panagkunak. Tadtala nga na isarong na dya ito'y lugar tayo. Tadtala nga min nga nakita. Kat, Ay na insan, nasarakak sa matanti lalaki nga para kanyak. kano di mon sapay ammo ultimo nagan na. Kat makiamam mo akto ah. Am-am mo met ngamin nga umuna asakbay nga agpaaram ka insan. Wan ka di insan. Ngam panagkunak at adamot panaggusto na kanyak dayjay. Sa balay nga minti panagkit-kita na kanyak. Tanagpinarang kami. Ay na insan, lapdam tarik nam. Nagwapo ngamin. Talaga nga rod nga awan namnaman ni Larry kan ka insan. Nabaybayagan nga awanam naman na kanyak dayjay. Isumat nga minti na kulit nga agsarsarungkar. Anya, ala kat agtanang ka nga rod insan. Di kag dardarasudos. Nang runa no di mo pa'y unay am-am mo ti lalaki akayat mo at pagpaaraman. Agdamanan ijay sangot ti istorje nakita ko nga lalaki di namin sa nga kalman. Sapay la ko mata maamwa kon tinagan na. Ay, asidagak man. Mapanak man agin gagatang. Tapno dagun daway ko nga makaasidag kanya na. Aday ta, ada ako nito'y sangot ti istor. Hanak samat nga nadlaw. Ay, agin uuyakak. Hay, ading. Hello. At dagayam na pinta sa balasang diti probinsya. Sanak sa nagbidto. Iti yung umay ko diti lugar da ikit ko. Ha? Oh. Ni, ubing matiro pa na. Ngamlakay matibusis na. Le, naisarimadeng kamatang, ading. Kwa, mas dawak ngamin. Han ka pa'y mat nga lakay. Ngam apay nga lakay ti busis mo? Kasta talaga. No adda matured arupa. Adda matured a boses. Ay, aya. Adagayam kasta. Ado, ading. Pulimi nga menti matured ti boses na. Tauray dagiti kakabsat ko. Kastoy matlang ti boses da. Napaspas-pas nga agmatur ti boses may ngam ti rupa me. Ay, kasta aya. Iso adigan mas daaw. Ngam ubingak pa'y. Nasurukla 30 ti tawan ko. Kasta gayam. Si Kangay. Manut taon mo. Ay, 25 ko. Oh, kasmatkin ka ah. Medyo matur ti boses mo. Ngam ti taon kin rubam ading. Aya. Han ko nga madlaw data ah. Saan man, talaga abak-bakit ti boses mo ngam ti taon mo. Iswa agpada talag. Ha? Ngam, saan man aday tabos boses ti pagsaritaan da ading. Anyat nagan mo, Loisa Manong, si Kangay. siyakmot ni Renzo. Amom, Loisa, nagpintas ka man. Uy, bulbula anak, samat Manong. Saan mo't ading pudno ti bagbaga. Taga-sudadak gayam. Ket italaeng anad da anak iti kundaway. Anak kapasyar dito'y probinsya. Ket nagasata. Taad da na amok abalasang akaskin ka ading ko. Nabalasang ka pa'y ading ah. When 102% nga balasang ak Manong. Ay, pag-iyanam ngay. Ada abangak akwarto jay cruising. Agbakasyonak pa'y lang. Takayat ko ti agrelax dito'y probinsya. Kasta gayam. No ikan nakitikong daway, kaya't ka kumaapasyaran ija balay yun numabalain. Akad, aren so. Welcome kay Jibalay me anytime. Wow! Dagitaman! Agyaman aklo isap! Loisa, adag tuktok to. Adda ka dinam na asa nga ilimita anak ka. Ay,
Ni Renzo siguro datan. Ay, sige talo kataktiri daw nanang. Asino Arenso? Diya ka barbaro nga sutur ko. Naimbag nga oras mo, ading Loisa. Ay, si kamanan. Anya ka matanlari. Namin anon nga imbagak nga hankan nga muma ito balay. Awan mat lang ti manam-namam kanyak. Dagulit kamat nga. Pastor kan nak kumapay ading ko. Kan awatom ko mato'y sagot ko ken ka. Kapros anatang. Naggapoy jabang kagmi. Manjak. Yawid mo no kayat mo. Ibaga man anya ti kayat mo ibaga tapumanaw kan. Talaga ka ding awan namlamak ken ka, Loisa. Awan nga rod nga talaga. Di matimbaga kay di nga hangka nga umumay ito balayan. Ay, kitala nga ron. No isuti ko na maading ko. Awan maaramidak. Kasapay la ko mga rod Tanaragsak ka no asino man bilang tinagasat amapilim. Uwan, tanakita kon. Iso nga si kalare, mangbiro kamatan iti sa baling armam. No kasta, mauding arodan da ito nga isa sa rungkar ko ken ka. Ading ko Aloysa. Katwan anyang harod ngay. Loisa, asino daytay lalaki ang nasabat ko ang nagkapo dito'y balay? Ay, iso day dyan ni Renzo, nanang. Isumot la barumanen arupa ati makita. Jak pa'y kit di makita na imbag ti rupa na tabarbasan mo nga main. Bagbagay nanto pa'y, kasla nga asit na day jay barbasnan. Ngam nagalas akitaan anak ko. Jak unay mamatmatan tilangan na. Tadanda ni puro barbas ti makita iti rupa na. No siyak, amok nga gwapo day jay. Makitak bango jero pa na. Agdat-daton kadikan kaday jay. Uwan, nanang. Iti kasta ajar mo. Madlaw nga damot pa naggustom iti day jay alalaki. Uray damo na payla ti imay dito'y balay. Awan mat siguro ti dakas na. Balasa nga kumat, kan baro mat iso na. Ay na anak ko, di ka kumaagdardara sudos. Amom pa'y nga umuna, no anya ti kinatao na day jay alalaki. Nang runa kat itatayo la ang makita dito'y lugar tayo day jay Arenso. Masiguradom nga rod, abaro. Kat, isumate ko nana. Ay na, Loisa anak ko aya. Saan lang kumaaday tarignam ti surutom. Dumngag ka kumamot kanyak Iti kasta awan to ti pagbabawyam. Taga ano aya day jay? Basta ko na namat nga taga syudad. Imay kanula ang nagbakasyon, tanauma iyay syudad. Kaya't na ti agrelax ito'y probinsya, nanang. Ay, kahit kita umgarod agandad ka. Amum pa'y anaimbag ti ugali kan kinatao na. Nupod numo labaraw, anak ko. O anya, insan. Di matpudno di ako nagwapo ni Renzo, di ba? Tay inyam amom idikalman, insan. Wan, ngam nagpuskol mo ti barbas na. Uray kumamot no pukisan na basit, tano nalawag ang makita ti rupa na. Bagbagay nanto pa'y. Uray dyan na puskol nga iming na. Kayo-kayat ko nga kitaan. Kastagayam ti kayat mo, insan. Napuskol nga iming. Kayat ko nga rod. Basta nataar Tauray na puskol ti iming kan barbas na nohan nga gwapo, ha? Kasla ka pre, ti itsura na, no kasjay. Uraw-awan. Katala no iso ti pakaragsakam. Kanya nga rod ngay. Aywan, Loisa insan. Adda ko maipudnukon ka. Anya data insan? Agdat-daton ngamin nilari kanya. Kadi mayat! Ngam, may na, apepe lang nga ibagam kanyak ngay. Nulakit dita kayat mo, song batamon. Tasong batak matan ni Renzo. No kayat yun, di ag double wedding tayo. Sinong batam ka din ni Renzo, insan? Saan pa'y nga rod? Ngam, hangko nga pabayaganan. No agdaton manan. Uwan nga dagos na isong bat ko. Amom pa'y mat-anaimbag ti kinatao na insan. Katama amok matan. Pati ugali na amokon. Very good nga perme. Hanakon nga kon di pa kepot. Tanong ay mataktakan kat agbirok iti sabale. Huh? Nupod nung ay ayaten na ka.
Apay ko mga agbirok iti sa bali. Rumbang laang nga urayan na ka. Anusan na ti aguray? Basta, kaya't ko nasumbatan ni Renzo. Kamaudyanan na. Inaklon nakmutlangan, Loisa. Napalalo ti ragsak ko. Ni Renzo, inarakop na matanan. Kitagayan ayat tamutang saan. Uwan ngam, baka makita na taninanang ko. Adalang itakusina da diyang agsipsipot. Bayamanon niya ti bagana. Tinapatagdatan. Renzo, Kaano ngay arumarta? Kanayon lang na di balayo ti pagkitkitaan ta. Di ka pa'y masulo no ka. Kanayon lang agsipsipo ni nanang mo. unay datan. Sige, bayam, tano dati wayak. Ichat ka, tag kita ta itiruar. Wala, sige, namnamahag day ta, Loisa, mahal. Insan! Naragsak ka insan. Siguro, inaklon mo ni Renzo. Wen podno data ngayon bagam. Da kamin. Ay na, talaga di mo pinabayag ti panagdaton na insan. Kaya't kumat nga rod. Apay-pay lang nga pabayagak ngay. Ket, good luck nga rod Sapay la kumatag na nayon ti kinaragsak yo kini Renzo insan. Katsi ka ngay, inaklon mo nila re. Saan pa'y insan? Kunak man no agdadaton kanyam. Wen, ngam kunakkan ko na at tingitingin na pa'y anaimbag tirik na. Ta mga nupanakip butas naklaang. Ta siyempre, napaikot nga rod kan ka idi insan. Nungay si kapay laang tilab na. Haan mat siguron. Naupayan da dya kanyak. Takan ka na yun ko idi nga pabpabainan. Iso nga si kantilab na dayjay. Nay, nakapulis ka mo, Loisa, anak ko. Di mo ko naan, arumbar ka manon. Agkita kami man kan ni Renzo, nanang. Apa yun? Manipod inaklon mo day chay Arenzo. Jak matan makita ti ang niniwan na dito'y balay. Di mat umay dito yan, anak ko. Kas ano, mabain kada kayo. Datamat ngamin agsipsip puter aramidan nyo. Jak ngamin kayat tigalad day chay Arenzo. Nagatap dagiti mata na. Di na maipurang dagiti mata na kanya. Ni, apay aya nga kayat yung nga makipinarang kanya na. Type yung mataya. Ay sus nagloko kan. Anya type nga ipagpagamag. Di mo aya maawatan ti kayat ko asawan. Kasla ilumlumeng na ti rupa na. Mabain lang mat ha? Awan to pa'y babain na. Amo na nga daak laang iti asidagyo. Kundi arakop kit din kan ka. Sa dinong iti pangananta, Renzo. Makaamo ka nagpili, mahal. Ngam, pasensya mo na. Tanay, nalipata mo tayo wallet ko. Ha? Bayadan pa'y lang mahal. Ta isin kuntukin katibay ko. Sige nga ron. Ngam, apay nga kastati suram nga rimwar iti dagos mo ngay. Hanmat nga nadarang ti init. Ngam nakamask ka. Naka-shades ka kan nakabunite ka pa'y. No saan ka siguro nga imo na ngay masidag kanyak tadtay. Han ka nga nalasin. Day talang matmurdong ti barbas kan iming mon ti makit kita. Iparwar mo atap no makita. Ay, saan man adagita tikit kita, Loisa. Agsapul takit din iti pangananta. Renzo, nailawan tamatan. Kunam nga manganta. Ngam hamumat imbang nga dagayang balak mo nga ag-check-in ta. Di ka kadiagdanag. Tasak ti makaamuking ka. Ngam niya, si kapay lang ti makaamu iti bayad ti check-in ta. Bayadan kanto. Anya? Wan ko na amon. Ngawan na itugot ko nga kwarta. Sa kundi awis ka nga ag-check-in, siyak matgayam ta agbayad. Bayadak tumaglahan ko nakmag. Nagkulit ka na ya. Renzo, ung tanak lakit din ni nanang ko no maamuan na datoy.
Alyapoy ko pati maramidan lang ay kanalpasan. No kaya't na nga ikasar ka, di ikasar ka. Agpapay sa Renzo? Wan, itaan yaman nga oras akayat na. Insan, inaklon ko ni Larry. Da kami. Talaga, insan? Ay, kat mayata. Kat no kas ano, mabalin tayo nga igidan ti kasar tayo. Kwa insan, katungtungag pa'y laang ni Larry no anya ti makunana. Nasken amang ngagakmat ti side na, sakbayak nga agdesisyon. Diyak kayat abukudan ti agdesisyon iti dayta. Talaga, mata, insan. Insan, kas di talaga. Nasken nga irespeto ti desisyon ti tunggal maysa. Aywan, kumusta kayon kin ni Renzo? Ay, ayos lang, mata, insan. Oh, kasla saan kamot anaragsak, insan? Adala ang ngamin ugali na nga hangko nga kursunada no daduma. Kat, agbabawi kan? Han mat kay de. Masikugak matsan. Anya, kat, masapol nga rod amaya pura at ipanagkasaryosak bay amalasin ti sikug mo. Wan nga rod insan, ibagak to datakan ni Renzo. Ala, ang mga noong tanak ka ni auntie numaamuan na dayta. Masikog magkaya mo ti anak ko, baro. Anyat kukuan nyo ngay. Agkasar kayon Wana na, nga may sala baboy ti maikarik Kaumpay ngamin urnong ko. Anya, Diyak may kari ti bongga kasar nana. ala sana balen. Tinapatag agkasar kayon. Kasanot ka dakkel ti baboy 4 months na pailang nana. Utang ngamin day jay. Babay nagmangumutang idado. Tama ka no diyak mabayadan. Ha? Bayadak tumutlang. Nuada maurnong aparwad me no kasar me. Anya? No kasta, agkasar kayon iti mabiit iti nobyom, insan? Wan insan nga may sala ang nga 4 months old nga baboy ti saga nami. Sana balen tinapatag malpas ti kasaryo. Ayun, agkasar kami matan kin ni Larry. Aya, kaano ngay? Sumaruno kami kada kayo, insan. Kuyugan nakmat nga mang asikaso iti masungad nga kasarta Renzo. Ado pati masapul nga maisagana, kan magatang. Si kapay laeng. Tani, masaduta karumwar. Kastam lata nga kanayunan, hangka nga rumrumwaran, nakapupok ka lang ito'y balayan. Ala, di kan sumana Mapan ka no mapan ka. Taglaba aklaeng. Umadanin ti kasaryo kin ni Renzo, anak ko. Wan nga ruda, ay na, mapadasak matlangan ti maikasar. Kat ti mayat ita, lab na lab ko ti mangikasar kanyak. Batandak! Batandak! Ni, Sumardan ka! anya da jay? Batandak! Ada pulis si Jarwar nanang. Ala, pinusasandamot kin ni Renzo, anak ko. Umay kayo, intayo man kita nanang. Sir, apay nga pinusasan niyo matan nga ti boyfriend ko? Miss, pasensya kan. Ngam nabayagan na sapsapulan mi ti paglamlamangan to'y nobyom. Loisa, tulungan na ako. May isa nga min to'y nobyom. Katagiti wanted nga agduduma ti kaso na. Anya, ay Renzo, anya ti kayat nga sa wanda to ngay. Loisa, awan basol ko, Loisa. Inosente ako. Sir, sigurado kayo ka di nga iso na ti sapsapulan niyo? Baka sa balingay, baka karuprupa na lang ay. Miss, nagpatubo lang iti barbas na. Iso ang nariga tamalasin. Ngam iso talaga. Aniya! Manang Rima, apay napanan di kabsat ta. Napan man siguro ijay balay ti ararmon na areme ading ko. Asino nga arman na? Ni Juana. Kat asino pa'y kumangay.
Nimot lahwa na ter armon na. Ay, naglaklakay abaraw. Italaang nga makalagip nga agaram ngam dayjay pay matahwan at arman na. Di la makapili mo iti ubeng. Un nga rod kasano makaputot no tay pada tamot ameno posti armon na. Tay kumaubing Ay, laklakayan mo dayja asukir. Imbagak lang arudan asaan aday dya ti arman na. Nangam natangkan mo ti ulo na, manang. Apay aya alapdandak nga agarem. Kayat ko nga rumay napadasan ti makiinlayat. Lakaya kaon. Pagbigyan dak kadimay. Uray jak mga sawa. Basta mapadasak ti makiinlayat. Saan da kaalapdan nga agarem? Basta pilyem kumamot ti armem Tani, laklakayan kan makiinlayat. Kalpasan na, padamimot bakit ti armem? Kasano makaputot ka ngay no kasta? Isu adi ka lamang asawan no kasta mo laeng. Wenmet nga main rimo ading ko. Kita anay babakit kamin kanimanang rima. Lakay kametan. Naimbag kada kami ata, da anak mi mga iwan to kada kami, ton kumapsot kami. Si Kangay, no bakit ka sa awan awan mga sikasukan ka. Isu atay ka ubingan na ti armam tay aganak pay. Tapno makaputot ka pay met ang auray kaskasanaw. Ay, mabainak nga agarem iti ubeng. Imbaga ano kaya tindak lakaya kaon. Kun sa anak mo ta pensyonadaw. Ta naimbagla ko mamot na pagkarit ko iti armag kabalasa. So ajay bakit laangan iti armag ta sigurado kaya tindak. No kayat mo, isapulan da ka iti balasang. Wen rimo, adam mo may abalasan. Sino kumamot ngay? Ni Elisa ababaunan dalay lang anak ko. Makaas-asawa dayjay. Wen, ubing pay dayjay. Awang pay 30 na. Adan samot pangaruan dayjay. Ubing-ubing samot ti panunot dayjay. Saan mo't style na la dayjay. Ngam nasingput kun nagagat dayjay. Naimbag no kayat na tila kaya kas kanyak. Kayat na nga rod tanakunana nga uray lakay basta nasingput kunana. Padasem to ka di nga arman. Wen rimo, no maaram mo ni Elisa akit. Naklunan na kagkasar kayon. Uray da kami kanimanang rima taggastos para iti kasaryaw. Wen rimo, kano makaputot ka. Uray da kami mulaang kiniremi ti makaamo amang suporta iti anak mo. Pagadalan may, makaputot ka lakit iti may sawun no dwa. Mayatun! Uray dwa, tasaggay sata iti suportaran manang. Ay katun lata. Tulungan tato'y kapsat takaasimot. Data ti agpinpinsyon, iso adata ti mang tulong kan kwa na. Kan iti agbalinto nga anak na. Kayatan ko man ni Elisa jay kabsatan niya manang rima. Wan ko mga rod, tanong ni Elisa ti maasawa na. Pag naudin tanto ita dito'y balay, tapno libre ti babaunin tayo. Wen nga rod manang, nairwam ni Elisa iti trabaho ti balay. Nagkatkatulong ket nga rod. At danton para luto, para dalaws kan para labatayaw. Wan ag naudda iti libre dito'y balay. Di libre to ti panagtrabaho na dito'y. Wen na amanang, may mayat mga dayon ni Elisa ang amdadya Juana mag. Bakit ni Juana? Di nan kabalan tagtrabaho dayjay. Wan kano inauna pa'y dayjay ngumdata. Alangan mo't adatayon to ti mga iwan kankwana inton nakapsutan. Oho, oray awan na. Kino nampay manang. Nalpas mo ka din tar aramidem, Elisa. Wen tata, it's time to rest already. At nasayat nga raw. At kami napatag nga ibagak. Ang sakbay na. Adaman damagag. Ha? Anya ngay day tatatari mo? Nungay at dalakay nga agaram kan ka.
Kayat mo ka na Ke dipindi ano nasingpot unuhaan. Sana man napili kat. An-anwam ti ubing no barumbado mag. Awan serbina. Iso asyak. Uray lakay basta hampay ang matay. Ha? Kan siyempre, good boy akas jay. Kan di medyo kabaalan na pa yung kumama. Ha? Kabaalan na tay. Tiyak trabaho amat. Kan jay awang kumapay ti sarukod na kas jay. Ano nga ibaga kursunada ka, Elisa. Ha? Ay, agpaiso, tata. Ay, isa bagay. Pensyonada na gajay dua kakabsat mo kay. Ay, awan inkarida nga raw, ano mga sawa ak. Kit isuda, tiyag gastos iti panagkasarkaw. Kano makaputo takto ka naw. Isudan taw timang paiskwila. Ha? Wow! Nagmayat-matan? Swerte nga rod ajay masawam taw. Wan naswerte ka no kaya tinak, Elisa. Jag paiso ngamin amay. Arman nak. Kaya nak. Tano siya kawang pilpilyak nga rupa. Ugaling amin tikit kita agad. Sana rupa. I love you nga Rodan, Elisa. I love you to Sana kung nagpakipaw tasang butan tati panawan. Makitam di kinayat na kanili sa rimaw. Wan nga raw. Jakmat ni namnama akayat nak. Inaklon nak mat adagaws. Kasano? Tulagan tayon ti kasarya. Ay kat na kayo Pasensya na awan mat kwartak. Amo yumait nga awan trabaho. Kung sa anak-anak kaadal. Isu nga awan pensyon ka wakas kada kayaw. Sana problema da ita. Da kami ti makaamukan karimo. Demon problema ti magastos. Da kami kiniremi ti makaamu iti amin. Ading ko. Dinurugan yun tumat ni Uncle Remo ang mga aram kin ni Elisa nanang. Anya ngay ita, agpakpakadan ni Elisa ababo unon. Pumanaw ka nun dito'y balay numalpas ti kasardakin ni Uncle. Ala, ano sa buntag sapol iti kasukat ni Elisa, anak ko. Tani, nagginusto da mga rod. Tilar-aramiden nyo. Laklakayanan ni Uncle. Ngam pangasawain nyo pa'y lang amin. Kaasi ni Uncle yo. No awan mga si kasukan kwa na intun nakapsultun. Naimbag ni Elisa, tanasingpot da jay. Patyo kadinan tubaybayan ni Uncle yo, anak ko. Aping amin asaan anang asawa idi ka ubingan na. No kaano alimakay, isumatan ti panangasawa na. Anya nga rod, naladaw nga rod mo nakapanunot ang mga asawa. Pagbigyan tayo, nanako. Rimaw, pagyanan tangay numalpas ti kasarta. Agyan ta ka naw, di balay may. Ha? Ijay family house yaw. Di, kadwatan dun nagijay pensyonada kakabsamaw. Wan Uray ta na tayo laang tagkakabalay. Apay, di da kaya tagyan ijay babalay nagijay nakda. Nagdadakkel mo ti babalay nagijay nada. Di da kayat. Kayat da ka naw, tag na di family house may. Mas komportable da ka naw. No da kami, ngagkakabsat tagkakabalay. Tada kami nagitay manugang da saan da akaalaan. Ay wana. Kaslan na sing pamaki, di da manang rimi kan manang rima. Di da masiguro apaan nagijay. Saan? Apay ko mga apaan da ka. Kat no kayat da kalaunay apara kanyak. Ni Juana ti ar-armag iday. Di da kayat ni Juana nga agbalin nga ipag. Sika ti inrito da kanyak. Iso nga inaram ka. Ha? No kasta? Ni nanahwana, tista asawaam. Saan? Inaram ko lang tinamindwa. Ngam linapdan da manang remi kan manang rima. Di da kayat bakit kanaon. Sika ti kayat da ta ubing kapay. Napilitan kan sama la nangaram kanya, krima. Saan mo't Sika kit timot.
Nakaragrag sakak nga raw ta kinayat nak. Jak ninamnama akayatin nak tikasken ka nga ubay. Iso nakaragrag sakak ay ayatin kaunay, Elisa. Ita, tanalpasan ti kasaryaw. Ingkarimi kan ni Rimaw, ada kami timang suporta itagbalintong anak yaw. Elisa. Ay, kagyamang kami ano kastama ng Rimay. Agyaman akmanan ka na kayaw, manang kao. Kat agnaed kayon adito'y balay, tadakkel mo't to'y family house, Elisa. Sa inyon a problemaen ti makan, tada kamin ti makambo. Tanay, maasyan kami ngamin kinirimo akapsat may. Tawan mo't pagsapulan na, kan lakayon. Marigatanin nga agtrabaho. Naimbag lakada kami, tagpinpensyon kami. Katangay adakan dito'y balay, Elisa. Sikan ati makamong agdalaws kan agluto, anya. Sana balay, ta nalaing kang agluto. Ako, una. Sa mga problema day tamanang. Kan inayon mumutin pati panaglaba, anya, Elisa. Ha? Ako wala manang. Kat, anya matimako na Rimaw. Ay, kaunlat ka Paspasurot kami latta ka na kayo at ada kayo matipagtaudan ti kanan may. Saan ko maasakitan tinakam yu ti bagbagame, Tanay, awan apulos gastusan nyo dito balay. Tada kami amin ti manggatang iti kasapulan nyo. Basta ni Elisa ti agtrabaho dito'y balay. Aglaba, agdalos, kan amin ang. Awan no isot ko na yaw manang. Nakaluto kan, Elisa. Nay, nakakulmog ka mo dito'y lamisaan, dito'y kusina. Apa yan? May maya dito nga pagkulmugak ta. Asid dagiti lababa pagbakwarak manang. Ha? Apay, anyat marikrik nam aya. Ay kwa. Aginawa nga minang. Agpaysa. Nabiit ka mo't anakargaan, Elisa. Huwag nga rumanang. Hangam ni, madmadi madirinak. Aglaladutak. Iso pasensya Dakpay la makadalaos. Makaluto kan makalaba. Nagriga mga mintaginaw. Adope ti kayat kwa kanang. Nagriga talaga. Ala, anusam. Naimbag tula numalpas ti panaginaw mo. Tamaya to. Ala, aywanam nga ron tasikog mo, Manang Rime, kwartayo man tayo na kumatang iti native amang ka. Iso ti kayat ni Elisa akanag. Apay di mo lamalmalpas ti panaginaw nan. Manaw abulan di tiyan na naya. 5 bulan sa amutan. Un nga raw, ngamjak man namaw. Sensitive samot nga aginaw di asawak. Pasensya kayon na kayo pala ka ni Manang Rima ti makaamoy iti trabaho diti balay. Taas asikasuk mat di asawak. Taringatan, ang mga numapukaw pa di anak may. Kakaiso na anak kapututak adagos. Ay, hala Di pa'y lang arod singin ko matipas ngay na. Tapno mamamin sanan. Tauray huston. Manang, Mabitlaan tayo nakalaan ti gatang mo iti mangga. Duan dagiti anak yo, Remo. Mabalinan day jay. Babae kan lalaki. narigat agkare manang. Anyat kayat mo asawan. Nayunan nyo pa, ijay doang nga anak yaw. Jak may baga manang, tanay. Napigsaak pa'y mag. Huston jay dua. Tapnusan kayo amarigatan. Tane, sensitive mo't di asawam nga agsikog. Manipod nagsikog. Saanan ang makatultulong dito'y balay. Da kami mo't amin ang tagtrab-trabaho. Agluto, agdalos kan aglaba. Da kami pa'y timang patpatanggad kan kuana. Takanayon kamot arumwar. Mapana kami nagsapsapul iti pakisideline nak. Ngamawan mo't masapulan. Di dakmut kayat nga awatan iti construction talakayak kanon manang. Iso nga rod, ahuston jay dua nga anak yo kabagis. Ay sanabali tain kariyo mo at suportaran nyo dagit agbalin nga anak may. Saan aya manang?
Masikog man meten ni Elisa, manang. Anya, ay sus, pinagbigyan tala nga rod idan ijay may katlong anak da. Ita, ninayunan da manang. Ay, di damot amot agtipid iti anak dagi jay adwa. Upat taon tanak da. Upat tumatan ati suportaran ta. Kasanaw, di sagdudwata iti suportaran. Kawana na, pagbingayan tamanan. Angam, kasano nga, inumanayunan manan. Ay, sana mabalin na. Sana gapo taing karita adata timang paadal to kadagiti anak da. Kat anak da mutten nga anak. Sana mabalin ti kasta. Elisa, agbakasyon ka pa'y laang ijay lugaryo, anya. May mayat no agsina kayo pa'y iti pagnaudan iti kapsat may. Tapno maliklikan ti panagsikog mo. Uray sumagmamanula abulan siguro. Ha? Ako, wala no, kastati ko na yung manang. Ikuyog mo pa'y latiburidat nga anak yaw. Agsubli ka ito no medyo dakkelan ti anak yaw, anya. Eko, wala no, kastati ko na yung manang rima. Nay, papanam, remaw, nagdakkel tabagmaw. Inak man nagtrabaho di lugar da kumparek manang. Makikonstruksyon na. Kunakman no awan mangawat kan kang ag-construction na kunam. Nasyan di kumparek kanyak manang. Sige, mapana ka untanay aldaway. No kasta, di daan mo asimurot ka dito lugar, merimaw. Saan? Di nakpalubusan ano ibagak. Ay na, kailiw ka una yan Elisa asawa ako. Ay na, ay adata dito'y salas. Di nakarakupon dito'y amag. Kababain, ang mga numakita datadana ng kantatang. O sige, mapantangaron ije silid Elisa. Narubwata mong dagiti ubing remay. Wen manang, agsisi-arbid jay inauna ka anakanta. Ay, kaslamot mang rugita manen nga agpa-eskwelahan, Remy. Ay, wen nga rod Tadama manan responsibilidad ta. Kadagiti anak ti kabsat ta. Ay, ni Juan alakuman tinasawa ni Remo. Naimbag dayjay tasaanan ang makaanak. Kumaa, ngaman niya nga raw, daditan. Ayos lang, kuma, no may sawan no duwate anak da. Saan mo't siguron nga agsikog ni Elisa, ta nagbakasyon pa ilaeng. Nay, adda tao manang. Umundag! Anda kami, Manang Rima, Manang Rimay. Nay, bagang sapa yung manang. Ha? Nay, Masikog kamot, Elisa. wala manang. Pasensya kayo na. Simuro mga minirimo yung lugar may. Anya? Amo yung manang. Impa-ultrasound me to sikog ni Elisa. Katsingin ka na oh. Ha? Yeah. Inaman dagiti anak yo, Elisa, Remo. Denggan nyo anay bagti-bagami kada kayo, ah? Nunayunan nyo pa'y tiinom nga anak yo. Ladingitan may. Ngam saan kamin amangtad iti suporta kadakwada. Ha? Apay ngay manang. Saan may akabailan na pagadalan ta ado nga anak yo. Isong agtutulag tayo. Sagdudwa kami kanimanang rima iti suportaran. Na kayo matidwa. Kanunayunan nyo pa'y na kayon ti makamaw. Narigatan ti panagbiag ita. Iso adi kay kumamot anak nga anak ka. Tanay, ang mga nusantay ang mapagadal amin ida. Agpanunot kayo mo't adding ko. Ay, pasensya kayo na manang. Wan, sana balay. Maudin ti singin nga impas nga ikaw. Sana naman nayunan day jay. Rombang laeng tani, bakit kamin? Kasanon numatay kamin? Kasano nga'y dagiti anak yo. Iso apang nga asiyo. Tahos to kumantiin nga anak yo. Kababainan kada manang rima kang manang rimay. Makitinulong ak kadakwada, rimaw. Agaplayak nga agabraw, tapno makaurnong ta iti pagbalay ta. Ha? Panawan na kami kadagiti anak ta, Elisa. Kawan na tapno makaurnong ta nga raw. Ano san ta pala ang tagin na dayo, ah?
Tapno guminawa mo tibiyag tayo. Alang ang makastulat ta kanayo nan. Di tamang namnamalatan kadaman ng rima kan manang rimay. Kababain. Sapain naman nagitanak ta. Ay, pasensya kan Imbes asak trabaho, tasak ti lalaki. Lakayak mo't ngaminayin. Awan mo't mangawat kanya kay ti trabaho. Sana problema dahi ta kanya, krimaw. Basta bantayam nagitanak ta. Di mo baybayan ida niya. Huwag, Elisa. Basta agan anad ka nga rod mo't iti papanam to apagilyan Kan dinakto ko maisuksukat iti sa balay. Sak kumalang ti asawam, Elisa. Wen, Rimo. Di ka madanagan. Di ka magkabalan aliputan kat. Taadan anak ta. Kan kang runaan ti amin. Ada nagkinarian ta. Ani patay laang ti mamagsina kadata.